permisi, apa boleh bersalaman? Napa leres Mbak iki, Mbak Ega dari Kuningan, yang sering nongol di TV, boleh minta tanda tangan. Engkau asli ring Madura, tang Roma masjid Tumaja, sekitar 600 meter. Mundi bere bunda je, lebar dari tisah poter. Kiri jalan Roma Raja, mobil Grand Livina Silver. Kebagareng namira, tak jemuk jebeh, karya pal-pal mulai geleng gua jebeh. Banyak atanya nang inbox FB komenan, mirip Ega Kuningan. Cia sekoca kabar hok yang dingin-dingan, kuniding sakopengan. Engkau kuliah nang Jawa Mojokerto, Ode iya tak soro, tak manglo. lagi le atanya edo, enggak wartawan dijebeh. Satia kilireh engkau, atanya nyamana sede. Lopai kilo kenalan, hede pasti penasaran, kenal lagi Ruan Sumenep. Lakar semuh mirip Irwan, kan Irwan tepak nengep. Ada lover nyilem mereka dia. Banyak atanya nang inbox FB komenan, mirip Ega Kuningan. Cia sekoca kabar hok yang dingin-dingan, kuniding sakopengan. Engkau kuliah nang Jawa Mojokerto, Ode iya tak soro, tak manglo. Mon lo glero, mon lo lopot, bareng Masjid Tumaja, bekas tromar ensir